unsa gud ta gitarong papagtrabaho paring asidong nga perti manghiwi mura magikumot sa pungkol nga agta. Kakita balik kag pansit nga straight. Basta pansit gani pangsing. Hewe, yun na. Paring kikimo. Paring asidongs. Unsa man to ang gipatrabaho niyo nga aparador nga hiwi man kayo. Bisan sa og sumadag tanaw perti manghiwi dili man may tsura. Unsa hewe pangsing. Na maayo man na mo pagkatrabaho ni paring asidong. Gitarong man na mo to pangsing. Dito paring paksing. Gitarong ba ito namo ni paring kikimo sa pagtrabaho tong aparador? Maayo man to paring paksing. Ay unsa gud ta gitarong papagtrabaho paring asidongs nga perti manghiwi mura magikumot sa pungkol nga agta. Sige, pangsing ay. Nagsunod ba ni paring asidong sa imong gipatrabaho na mo. Ay naon sa mga pangsing. Sakto mangudo pangsing. Na, mao ba gina paring paksing? Labon ba nangutana ko sa inyo nga makabalo mo trabaho ni aparador? Kay trabaho ni nga finishing touches. Nga pasalig-salig mo. Una dili man di magkanimao. Kaya makabalo bitaw mi pangsing. Mao naman tong pagkatrabaho sa aparador pangsing. Sunod lang ginamo ang imong gisulti namo ni paring kikimo paring paksing. Igo kami nagsunod sa imong gipatrabaho namo. Niya, sa wala pa mo magsugod og trabaho. Ingon-ingon pa mo nga pansit ra ka ng trabaho Una di sa sumada. Sus, perti mo ding hiwi Ay naunsa ka man pangsing. Kakita balik kag pansit nga straight. Basta pansit gani pangsing. Hewe, yun na.